Zbog kiše i zato što je sklisko, pogledat ćemo ovu crkvu. Na crkvu je tokom rutinskih arheoloških iskopavanja pronađena četvrta, najbliže, čak i odmah ispod ove crkve, i kažu da ne mogu studirati povijesne umetnosti, osobito bizantinsku umetnost. Američka vlada je donirala dosta novca, okvirna okrit Ministarstva kulture i Makedonska crkva radili nekoliko crkava, od kojih je jedna severoistočno Skoplja, Staro na Gori. Vidite, samo da vam kažem, ova osoba odmah pored, to je jedna veoma neobična tvrđava, slojevi ispod nje idu negdje do 4. stoljeća Svijetnice. To je normalno zato što ima idealnu poziciju za obranu. Izuzetno popularan svetac. Zajedno rame u rame sa godine nevidljiva za obične vjernike, a druga jeste. Tako da imamo sa jedne strane srpski naučnik, u biti obitelj Mihajla Pupina dolazi iz Nice. Iza ove crkve, ovaj fini park koji se vidi crkve Sveta zamak. Još se vide zidovi tog zamka. I ono što je, krenite negdje predveče za svaki slučaj, zato što uvijek postoji mogućnost da nešto pronađete. Ovdje su poslike koje su specializirani. Ovdje je imao poslučaj replike, koji su bile odlične replike. Ukrit imao potres od 5,1 po Richteru. U mjesec dana tri patrijarha pre Jovana Debarskog, Jovan Debarski prvi arhijepiskop i Vlado Ohridski drugi arhijepiskop. Bibliotekar u crkvi Aja Sofija ili Sveta Sofija u Istanbulu, koja je najvažnija. Nije onako kako je bilo svojevremeno, ali kada to pogledate turskih obitelji. Turci nisu imali problema i dan danas, ja živim tu u centru grada, do dana današnjeg muškarci i žene mogu da budu u istoj prostoriji, ali ne tada. Dograđeno. Ovaj zid i ova terasa je dograđena u 14. stoljeću. I to je dogradio arhijepiskop Grigorij.